Batisi TV. Lone Rashapi da ka Frank Motors. Ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors. Halat ko ni Shillong. Ringkat bakanet foodish. Ordar mapi Ninwan Ramani. Hakir dobiyeng jongpi. SVJ Foundation, in association with St. Joseph's Educational Services, are conducting career seminar cum educational fair on the 4th of June 2022. Register on 9436 11958 or walk in directly to the venue for further information. Ketika pur soban penpau ya kerja Khublei ya baru kipat ba jangka Ribhoi district hi Ribhoi ba nilai kenjok seka Snem Khublei ho akba lada bio ya ka district kejungi ba ngasoban penpau ya kerja Khublei makan mau iki Jirang ba riupak mat tam di Dr. Didi Lepang ihola la antrish tom penyo ya ka district Ribhoi be kejungi ba kumjuru hawing ken hapan ken mau gurom ya i late pada sni but ki nong nikmat ki bala late no i maji de rambai i masnomik kalwing nang ta kiwe ki rang ba i ki bala late no ki bala trish tom nang ta ban penyo ek district kumi ma fleming nang ta kiwe ki rang ba kiri pakmat kebe don bentalang ban penyo ek district bagi penpau ke Khublei yaki bagi yang kesam bat kumjuru ngakentu penpau me baro ki paiba jong ke district ke jongi ki nongyalam na ki district ke jongi hi baro ba ki nangla ban trestom pumno bangin kentiu ya ka district ke jongi ba kanlong ke district ke banangroi haparo ki benta bagi penpau ya ke Khublei kasni burom ke bakrepang nadu Khublei do jeng district deputy commissioner SP ki officers baro haki department ki repair ki bedon bentalang kumno ban kentiu ke district kejungi bat kumju nga penpau ya ke Khublei ya ki MLA baro jeng ke district kejungi nangta ki MDC baro ki nongyalam haki seng halang ki nongyalam haki kenyam ki repair bat kumju ya ki pajba hi jauh ke district hi Ribhoi ba ke nangkiu habaro ke benta ba ngakidhu ba ngakidbok ke ruang ya ki yeng ki sam ke jongki ba ke district ke jongi ba kanang ya chikrang chikmat habaro ke benta Ribhoi.